i dotakli sad malo Da. prije, ja opet ponavljam, no još uvijek ima onaj svoj isti stari problem s kojim se mora uvati u koštac i riješiti ga ako misli napast naslov prvaka ove godine, jer mu ga niko neće prepustiti samo tako. Prvi Piastri, pa onda svi ostali. Da. Evo vidjeli smo što se tiče Landa Norrisa. Ja ovdje imam neke natuknice. On je ušao u boks u 15. krugu. Izašao je iz boksa iza Russella i Strolla. Nekako ga je tim baš uvalio u borbu na tom izlazu iz boksa. Je ima brži bolid i sve, ali zar je bilo za potrebu da ga tako uvale u borbu bez razloga? Greška tima, strateška pogreška tima može koštati jako puno. A po meni jednoga Tsunodu je koštala već 2 utrke za redom bodova. Da. Tako da može puno koštati. Što se tiče Norrisa tokom utrke, njemu su govorili da malo digne tempo, da se približi Piastriju. Međutim, Norris je to odbijao, jer kako je on izjavio, ne želi ući u prljavi zrak iza Piastrija.